Twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza ikaze kuri ino cano yacu Gisunzu Comedy. Aka kanya rero ndagira ngo mbereke uburyo wakoresha interinete y'ubuntu. Uraza kuza kuri Play Store yawe cyangwa se App Store bitewe na telefone ukoresha. Uraza kuza ujye muri search, uhite usacingamo Edozi tano. Uraza guhita wemeza kuri Edozi tano, baraza kukwereka ifite ikirango kimeze gutya. Ahangaha hepfo iyo ngiyo iri kubona narangije kudawunodinga yanditseho open. Noneho nurangiza uraza kuyemezaho, uraza guhita ugeramo, barahita bakwereka ibintu bimeze bitya. Nurangiza uraza kugenda ukande, urabona mu nguni hari udukoni tubiri, udukanda uhita uza ahagana hasi wemeze hano handitse hano hasi, ufungure hano hasi hameze nk'ahari utudobo tubiri, uhita uza ukande hariya ahagana hejuru gatonya, uretse nongeye gukasori gato, uhita uza ukande hariya handitse France. Numara kuhakanda uraza kuza bakwereke ibintu bimeze bitya. Urabona bari kukwereka ino z'amadarapo yose. Uraza kuza wongere ushake indi France hasi biri kumwe, ariko ifite ikirango nk'icya yindi, nayo uyemezeho imeze itya. Noneho urangiza uzemo hagati wandikemo Rwanda, wemezemo wandikemo Rwanda. Urahita ubona inuza zose bitewe n'ikoresha, nimba ukoresha MTN cyangwa se Airtel, nabyo baraza guhita babikwereka. Uri kubona ko bari kukwereka MTN bakakwereka Airtel, ariko twebwe reka dukoreshe Rwanda Airtel. Uretse gatonya dukoreshe Rwanda Airtel Fringe Neo 2025. Niyo tugiye gukoresha ubu ngubu, iyi iri kubona. Reka twikoreshereze Rwanda Airtel. Noneho ubwo urabona ikimara kwemeza kuri iriya Rwanda Airtel, niyo turi gukoresha ubu ngubu twebwe aka kanya, kandi nanone mbitse ko iri gukora ku bantu bafite 073. Itari 073 ntabwo iri gukunda. Noneho urahita ukanda hano handitse start. Uri kubona ko byatangiye gukonegitana. Konegiti yatangiye kuba ahagana hejuru. Uraza guhita ubonaho staka VPN cyangwa se interinete yawe y'ubuntu izajya igufasha. Aka ka VPN kazajya kagufasha gukoresha interinete y'ubuntu mu bintu byose ukora bigusaba interinete. Kandi mbibutsa ko umuntu ukurikiye Gisunzu Comedy aka kanya utarakanda subscribe, nta gahunda uragira kabisa. Mukande subscribe kugira ngo buri video yose nshyize kuri YouTube muzajya muyibona. Kandi ni ngombwa ko muraza kunyandikira muri comment mukambwira nimba byakunze, muhite muyikonegitana na Tigo. Ariko uramutse ukoresha na MTN waza gusubira hahandi nakweretse, ukaba wabasha gukoresha MTN naho birakunda, ukaba wakoresha megabayiti z'ubuntu, mu bintu byose bigusaba interineti. Ukaba wakoresha megabayiti z'ubuntu cyangwa se interineti. Uhita uza hano, urabona bakeza iza Airtel 2025, ugakomeza bakakwereka MTN. Iza MTN na Airtel uri kubona ko zose zihari zose zirahari. Ndakeka iyo wakenera gukoresha yose byakunda. Ngaho mubigerageze kandi ukurikire ino video kugeza irangiye, nibwo uraza kumenya bitaza kugucanga mu nyuma. Ndabizi neza ko biraza gukunda, muzansubize muri comment mumbwira ko byakunze. Ciao ciao.